Bharat Sarkar already declared to woman like Madhuri 31st of March 2026 da India ki soil lagi koi Red Army haibadi Naxalism si lothokani haibasi last leg of Naxalite singi surrender si on 29 da tawkibani 29 da Andhra Pradesh da tawki Andhra Pradesh se floor matunda on 13th of March da Honorable Union Home Minister Sri Amit Shah ji na Parliament ki house da Parliament ki floor da tam mga sida Kokomina pangkopiba yamna peaceful oiba democratic rally na kung amalagi sa pagkakabani ay basi ko'y mamangga sa program kaya kanbalo ko'y dazay kanjay media ki through the noy kanbila pa nga kani adong imangoy na na ko'y tangkol na ni ko'y da kung de nung mawali ng matanda kung de da su Honorable Chief Minister mga Council Minister Singh Honorable MLA Singh adula natang NDA da yawiba party ki MLA unang kawada ko'y boycott tawani hay na takupiba ado ko'y unang na kanjay adong imangoy na natang tuloy ko'y da ko'y Honorable Chief Minister ki Secretary tagi ko'y na meeting da muka ko'y invite tawani formally invite tawani the Home Minister amasung senior MLA ani ganoy na amtang ko'y Kokomina pambiri ba mayamgi adugumba wakalon ko'y tangan na ko'y dang ko'y kausabani adu kawwan da decline tawaga ko'y kapi hide secretary silay media na sulo na yamo pambi ka bangakan adu yung matun lang asigi asigumba rally asi yamna democratic oiba yamna non-violence oiba maungda pangkupigani haidana ko'y violence yawgraba democratic oiba any kind of protest the democratic country amagi state amo oiba na sarkar na yamna tolerate dum tawso ngakani masigi rally ki manungda Honorable Chief Minister na from different sides different life of people masigi rally to the yauri punamak laakanda Honorable Chief Minister da makoy feelings prajagi apamba punamak singado Honorable Chief Minister na group punamak to masay kung amadagi punaba habiban mayam na sambirak pa mayamgi wakalon mayam na tamoy da singado layamba mayamgi tamoy da pau punang singado yari mo kayo Honorable Chief Minister na pagkamansidali ay ambag na loy na anang ibang akal. Ato imarag sila ay ko'y kukumigi members yung karala akala memorandum mama charter of demand 7 wahang ay tabutara demand natin wahang tarip yaw ba adumba memorandum mama Honorable Chief Minister ki Secretariat Ibirami Haibasi wahang si ahanbada India government na Manipur ki yalhumi sing naba sa thabili ba proxy war si Manipur nangak na kaunalay na lep hana naba lepan na naba taksin ba ngamnaroy ka haiban sing ba ako'y sige si yamna delicate oiba pot amo oiba delicate oiba pot amo oiba ni high pot si ako'y India government supala abina yamna sensitive oiba pot amo oiba ni aduna high basing asi India government already khalaga laika ni asisu ako'y state government na yelhumi kan bahay basi ako'y strong commitment to the people ako'y praja ko na magi property magi life kan mahay usi ko'y commitment ni to the people of Manipur. At Manipur lagi ko'y terrorism, any kind of terrorist, narco terrorist also.
amabu oirasu aina yadaba khulai paiba haibasi Bharat Sarkar ki oina already declared to goma laire madudi 31st of March 2026 ta India ki soil lagi akoi Red Army haibadi Naxalism si lothokani haibasi last leg of Naxalite singi surrender si on 29 da tawkibani 29 da Andhra Pradesh da tawki Andhra Pradesh se lower matunda on 30th of March da Honorable Union Home Minister Sri Amit Shah ji na Parliament ki house da Parliament ki floor da mahak statement PB ki budu mayam ni similar ne kanje pandi on 31st February March February manunda India dagi Naxalite sing lo singani haibado ayam mangasidi India si Naxalite free oiba India ma oire haina mahang laptopi ki bani aduna North East da leiba ayam ba terrorist punama narco terrorist or any kind of terrorist any kind of unlawful possession of arms ammunitions makoina common people sing se terrorize or common people singi peaceful over life si tuai na hona ba yaroi aduna by 2029 sida akoi Bharat Sarkar na target ama thamna haraga notice ta leiba adugumba terrorist ki activities si muthakkani haibagi leihawni aduna masisu akoi amagi suna natana akoi yam kana Bharat Sarkar na akoi instruction pibi lai hai aduna accordingly akoi masi soidana akoi Sarkar na su muthak ma akoi soidana panangani ahun subda toronglaubida angang hatba amasung tm kasumda haiba case anisdi NIA da big hai ngasi maksu IG amana lead tawraga NIA ti mama haiba sports simster koi chali se koi na tum thangjaw ma tamna honorable chief minister made the IG several times ado koi na public ki domain da thamba ya da kaya ma sulai ado yamna thuma tamda koi yamna concrete koi report ma la kuma tamda koi prasad so na koi thumna tani haibagi thajabadu ma thamjari athunda mari subada toronglawi da CRPF na kapada laikidawa mi ohum tugi matang da judicial inquiry sila hangirai masiyam na iwag report amani ano masigi sidi akoi popomi gi sininaw singa akoi da tanaraga masigi sida lairiba posi inquiry ta huno matamda akoi gi kayam phagadoino akoi kayam phagoi dorino haibase asimasu koi khanaba mathau ta haibadi masigi so many documentation ama laikokre lai bisina masi matangdi koi na thara koi mayam thanara kanda koi praja ki koi sarkar ki koi di praja ki yu koi praja thambi bani aduna masida koi yam hena thanaba magi mathau ta na mayam da thamjari